Aduh, ayo di subuh ngomong dua aduh meuli deh. Kalau pakai nih deh. Tapi rasa ribuan kalau nu meuli deh budak zaman enak deh kah? Bangga-bangga gitu euy. Game online nih deh. Suan garep juga aya ah. Duh. Ih, bisa tiga euy. Terus abang itu jualan non ya, pun mana? Punya bangun mana orang pekat lah. Buah. Jalan. Jang, kalau rawan jang. Beli mah ieu buah. Ya, Gua duit tuh. mana teh? Demun angkat tuh. Mana teh jualan non mang? Beli mana? Iya, jual buah-buahan. Mari murah, Rp1.000. Ah, murah ting mang, catu orang pejalah. Gaya tuh Job. Buru. Beli mah. Tuan gua mang dia. Sengki deh kayak mah markisa teh. Liar kayak teh euy. Ya buka hutang. Ya baru dah kayak jajan nih kada mintaan duit teh. Batur makain bapak nang kan duit teh. Liar deh kak. Bang, mata duit punya jajan buah-buahan. Kenapa nih teh? Buah-buahan. Bapak di sana. Bisa itu kan dagang. Saha itu nu dagang teh? Teuing da itu. Nu sabarahan gua anak, ku aing borong burukeun, nam antar deh kayak dulu. Ayo dulu. Nam buru kang borong deh. Nah, kemana deh buat hari beli lagi nih kah? Beak gua kulit di daharan euy. Wah, ayam huntu anjing diumumkeun euy. Iya bisa teh. Dagang apa teh, Bang? Buah-buahan mang. Seribuan bisa meser. Tadi saha teh bocil teh eta. Sabarahan itu emang buah-buahan nu kieu. Seribuan. 1000 sabriji. 1000 hiji loh. Lu bener wae teh wah Zaman mereka 1000 modern hiji. bisa mencicipi lah sok. Namun hasem. Nanti kumaha anu sama hasem. Asem aja di mah. Pernah hadiah tuh. Oh jadi asem. Anjing. Udah tumbangun teh meuli. Buru tuh adek moal. Aduh tuh. Mangkea tuh pana ini keur ngodokan hadit ya. Ting aya tinggal. Nah itu bola nganyuk. Mung dan nyuk mereka. Buru tuh adek moal bocil mere. Lu kita ge euy. Beli baraeun. Coba nganyuk ya tuh lah. Mung dan nyuk mah. Mana tuh buru mah kita? Duit. Bisa. Oke, anjing beli bahan duitna. Alam duit mah. Yo, Iya mah gitu anu dia we. Anu bekali itu teh. saya Bu. Ih, saya di mana? Anjing nu kieu teh gopean bagus sekarang deh kieu Bodoh lah, bodoh lah. Banyak karep dia lah. Oh, untung mereka dibalik gue sariang mah. Cina kan teh, Mang. Baik. Duh, cuaca panas kieu hegroko ese mial di tadi. Ngeunah yang akan buah-buahan itu. Hati wacana sok aya kieu teh. Mana sebenarnya liwatnya? Ini jualan buah-buahan nih temunan nih kah? Tadi di rotan ke barudak nih kah? Coba deh karep teh aya nu beli dia euy. Buah bangset. Oh, beli buah mamang. Sayang nih teh. Bener segini ya. Seribuan. Lagi seribuan. Lima mana ke mahal Mang lu kae. Yang mana ada? Iya. Tapi tadi detail lagi barudak bari itu. Pirat 2 siji. Ini 5. kan hadi buat teh. Uying. Kumaha mau diborong? Kan maksud itu mah. Diborong ku aing. Ini siapa mah yang berhak orang lain apa gitu mah. Temunang. Oh, tenang. Dianyut kan apa? Baik. Oh, nyaranya. Ada doang enggak? Oh aja. Bayar. Oh, nyarnya. Oh. Terus kami bayar sekaligus. Bang, selain bayar eta, bayar laut. Luar ya.